Aba burom di ka dropodu marmu ha ka jingwan yuk kejat beningkong ha Meghalaya la pediang burom Iaka da ulat kejela u pagu chohan umin tudang ba u konrad ki sangma ke menteri ketnat ke koi ke khia i Dr. M. Amprin Lingdo bot u General Secretary ke senjuk kirang ba snong iba arbala ha ka jingroi jongka kalayro Iaka jing itenat ke mariang ke Meghalaya bat ke kermen bagi kampenroi bertemai badang syudap pelai pai ba kan yaram ya ka yok ke kot jong ke jela bat kan la banwanra e ke roi ke par habaro kiliang Abakali halo ke Act East Policy jong ke Sarkar India ke Presiden ke lai jingmut bagi jela ke Thain Shatei la Mihngi bakin trei ke rukom trei mission ban pentikna bakan don ke jing penyesno kalat yok kam yok jam bagi jing tei ha ke Thain baro ke wei namar bagi Thain ke don kum ke dien mi ke India syakari ke South East Asia la pelong ru ya ke program badai bat ke riti dostur ke bapen i ya ke jing blien berper bagi dostur jong ke KHASI garu bat Jingroi ha ke ni ke sengi Meghalaya holds great potential. Initiatives like the Shillong IT Park and the Meghalaya Broadband Policy 2018 have helped Meghalaya's IT sector achieve new heights. A vibrant IT ecosystem, educational institutions such as NIT and IIM combined with pleasant weather and lower operational cost give Meghalaya a competitive advantage to be a global hub for IT services in this era of data and information.